Deputy Commissioner kari Bhoi District ula kentui ki ba ban Kiar Shipor ban Iaid lingba ke Surok ba Byrnihat sya Jorabat hadin belami ke jing pakhang ya kini ke Surok na ki kinhun ki badon na kaliang Assam ban Meghalaya. Na kaliang Khubor senchar jong kari Bhoi District kala pentri kamru iki kendon jong ke Essential Services Maintenance Act bat ke section chispa an repulai jong ke BNSS arjar arpulai na ke Bthah ban khanglat iki nu ki jing penthut ki bala ban kta ya ke jing penpoi iki mar ki badon kam sya ke jala Meghalaya. Ha ka jingpen bana ba ka bala penmi ha ka arpoi terik nailar arjar arpun reu u district magistrate kari Bhoi Dr. Abhishek Saini ulong bikin nonglet nongwan kamtam ki belet banwat jing sumar ki belet syakat lingsun railway station bat ki badon kam ban pendep iki kam pekerke ki ban Kiarno ya ke Surok ba Byrnihat sya Jorabat kat ba empat la ban penbet ya kini ke jingya kulmar bat hadu ban pen bana de kumboi pat Ula Bthah ru iki ba ki belet sya LGBI airport Guwahati bat sya ki railway station bikin pendon kam ye kilinti kata ke Byrnihat sya piling kata sya kiling lane sya nongpo patar khma bat rani kat bai ki nonglet sya Shillong ki bawan na Guwahati airport ne na ki railway station la Bthah ban pendon kam ya ke Surok Bthah sya piling kata sya kiling road lani ke rani sya patar khma sya mairang road